Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbya kita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan at Denver, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Daytoy akapadasak kat napasamak idi na mild stroke ak. Ano sa dino? Kinasapulak ti tulong ti maysa a caregiver. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Denver. Dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Caregiver? Nagkuna mga lakay ti caregiver. Manong, kasapulam ti caregiver ang mga sikaso kan ka. Tapno agsubli ti sigod a pigsam. Apay a caregiver, kat adda kamat. Agsubli akon iti trabaho, Manong. Swelduan kamot ah. Sa anak a caregiver. Diyak nagadal iti kasta. Di naklaan kahit atulungan. Da kayo pa'y kakabsat ko timang talikod itakanyak. Kasapulam, di adaan muna iti panagtarakan iti masakit akaskan ka. Daytay amuna ti ag-therapy. Anya ko mo ti amok nga iti taabanag. Office work ti inadal ko. Saan a caregiver? Naka-wheelchair kagayam, pare Denver. Pare, diyak pa yun ay makagalaw. Marigata na katumakdar. Among pare, mabaling ka maimbagan. Basta damang therapy kan ka itinaldaw. Isumati ko na ni ading ko. Ag-exercise ka. At ang rodo may caregiver ko, ay nalan ni ading ko. Ay kat nasayatan ako sta. Agpaimbag ka pare. Tanay, kasapulan da kan iti office. May imbaganak pa yung ata. Apay kit din na saan. Basta agtulnog ka iti ibaga ti caregiver mo. Surutom dagiti ibaganakan ka. Uwan pare, katagyaman tay may nakbinisita dito balay. Nasayatay may kan. Anya itayan tinagan mo? Peach, ti palayaw ko. Ah, Peach. Nag-cute man anagan. Kaslakan ka cute. Kumusta ti pasyente? Iyam amo ka kan kuanan. Nasayatay may kan. Tapno makasarakak mo tan iti trabaho. Naglivak, gapulaan kan kuanan. Ah, kasta ka di. Dahil sa'yo, mapantay tayan na. Manong Denver, adto yan ti caregiver mo. Hello, sir. Nice meeting you. Siyak ni Peach. Petra, tipod no anagan ko. Nga mas cute no Peach. Saan ka di? Wen, cute anagan. Oh, Manong, iyaw-awat ni Peach ti ima naken ka, tapno agalamano kayo. Saan mo kadi ang maingato day ta imam? Nagsarita ta. Talo tayo kadi, kada Peach? Doa ta lang. Ijay silid ko ti pagsaritaan ta. Ay na, stress ka manan ako na akon Manong. Kasano nga agimbag ka ngay, no kasta ka. Apay a babae ti inalam a caregiver ko. Katman ano ko mano babae. Mayat kat di tapno maasikaso na kay ti husto. Ngam ti lalaki a caregiver. Diyak kaya ti babae. Apay, kabutang mo ti babae? Sumot na gaya masaan ka ang nakasam. Gapo iti panagbutang mo iti babae. Diyak kaya ti babae a caregiver. Kayat mo ka di ti maadaan iti caregiver wano saan? Kayat ko. Apay ngurod ani mo kayat ni Peach. Mano at awanan nga ag-caregiver ni Peach. Lalaki ti kayat ko. Pangbirukak nga iti lalaki a caregiver. Kan may isa, nagtungtong kamin ka ni Peach. Apay ang nagsarita kayo, adinak man laki nonsulta. Sakti masaknan dito eh. Apay adi ka nagdamag. Nalpasan ti tungtungan, Manong. Ni Peach ti caregiver mo, kat surutom amin nga ibaganakan ka para iti panagimbag mo. Dagito'y gayam dagiti agas mo, sir. Ngam apay akas la saan damot anak sayan. Diyak kaya ti agtumar. Nagado ti agas nga ipanpatumar da kanyak. Nasken ato maram dagitoy, no kayat mo ti umimbag. Amok dita, di naksuruan. Kasapula mo ti ag-exercise. Marigata nak nga gunay.
Daklo pa'y makatakdar. Pag-exercise ang nakit di. Nas ka nag-exercise ka, sir. Kasapulam dayta. Dikdiktaran na ka di. Laglagi pa masak timang papasweldokan ka. Tumakdari ka. Katag-exercise ta. Anya? Tulungan ka tumakdar. Oops. Marigatan na. Di nakpilitan. Nadagsan ka, sir. Di nakparigatan. Gaputas si katimang pasweldo kanya. Pues, ipalubos mo nga aramida ti trabaho. Tapno saan asayang ti ipasweldom kanyak, sir. Oh, aday tati ka nam, sir. Anya da ito'y amakan. Siya tinangisagana iti dayta. Para karagiti tattao ana milestone. Nasustansya dayta, gaputan natang. Iso anaskan nga ibusam, sir. Nag-istrikto kan. Jakayat deta. Adobo akarnit baboy ti kayat ko. Kan adong nga inapoy. Nawatap. No idi, katkasta dagitikan kanam, sir. Saan itan? Naskan ang makarecover ka. Binanog na ang nag-exercise. Ita, pakanan naklay ti kasta. Kaslakanan ti baboy. Alakit din, sir. Mangan kan, tapno makarecover ka. Nagrigatan ti kastoy. Apay nga rod ang nakatakdar ka dita sangok. Bantayan ka amangan. Naskan asiguraduak nga ibusam day tain sa ganap, aparakan ka. Anya? Kaya't mo ka di pa'y asbuan ka, Saan? sir? Di nakasubuan. Apay, ubingak. No kasta, agtugawak dito'y abay mo, tabantayan ka amangan. Kaya't kung awan mabati apulos di tapinggan mo. Sige, sir. Mangan kan. Makapag nakamatgaya mo na the walker mo, Manong Denver. Agtal na ka man dita. Nas ka na rekusak ti aglawlaw ti balay. Kataramidam Kita aman dayta. Manula ang alawas. Nagdakkelan ti nagbaliwan ti salunat mo. Agtugawak man paybiit. Adda ka din ni Pitch dita. Aday di ko si ina Manong. Agisagsagana iti meriendam. Makita na ka nakatugaw. Adun tumanan na sa una. Mayat gayam nga iso ti inalak a caregiver mo Oy, di nakatawa na di nga. Oh, kita nanayo na ng titimbang mo. Kan pimintas ti kudil mo, idi iso ti caregiver mo. Nagbasit a babae. Nakaturturay. Ano sa mga asikaso ni Manong Denver, ha? Makita kat mayat ti panangas asikasom kan kuana, Peach. Adon dagiti kas kan kwa na pasyente ka nagimbag, manang. Adapay nadlaw ko. Saanan akas idi analaka nga agpudot ti ulo na. Ay, di na maipakat kanyak dahit akinamodi na. Surotan na ti ibaga. Kanin na dagiti isagsagana ka kanin na. Ngamin, bantayan anaimbag. Iso nga rod abilibak kan ka. Sige, inako na. Umayak to manan agpasyar inton at dawayak. Ay, wan gayam. Ititad na matla ka diti sweldong. Uwan manang, kinapod no na. Nasapa nga ititid na ti sweldo. Nasayaat nga rod no kasta. Sige ha, bye. Pagawid ka ka din, ading. Ay, wan Manong. Ay, aguray. Adagayam ibagakkan ka, Manong. Oh, anya dito? Nayunam mo't ati sweldo ni Peach. Ha? Nayunam, tapno saan ang maumakan ka. Kasi ka, ada supsupladong. Narigat ka nga asikaswan. Nayunam, uray sa nga ribu laeng. Mabit kan sana makarecover pare. Uwan nga rod. Makapagnakon nga urayawan walker ko. Nagbiit man no kasta. Tultulungak ti bagik pare. Kaya't kuntag subliti trabaho. Ay katuna. Naskan laang atulungan ti bagim pare. Pare. Isu ka ni dayjay a babae jay caregiver mo. Uwan pare. Pitch ka no tinagan na. Ngem Petra ti pudpud no anagan na. Kaya't na lang nga pagbalinan na cute sa bagay, cute matkit di, tabasit a babae. Nag-uyong day ta pare.
Aya, Basit ko na. Ngam no di mo surutan ti bagana. Kaslag ngar alyon. anya? Makapakatawa ka mat pare. Angam napintas. Bagay na, ti kinabasit na. Pare, balasang kadipay. Daka mo. Dakbat dinamdamag dayta. Saan kayo kadingag tong-tong-tong? Saan may pagsarsaritaan da kita abanag. Personal unay dayta. Caregiver ko lang. Apay kumadamagak dayta. Apay nga narigat ka matapatakdaran ita. Kabaalam mo ti tumakdar idi kalman. Nalipatam ka din na mild stroke. Sir, anya ka matan? Saan ka mat nga agpadagsan Laglagi pa, 5'80" height mo. Idinto ta 4'9" na klaang. Huwanan. Tumakder ako. Sige. Makita mo? Nakatakder ako. Jaywalker ko. Magnaka nga awan walker na. Talaga kaya't nakaparigatan na niya. Saan apa nang parigat dayta, sir? Kaya't mo asawan. Likawak manin da ito'y balay. Saan adito'y aglawlaw ti balay yu ti likawom apagnaan? Anya? Rumwar ka mat ita. Dinakman ang awan iti kasta, Petra. Amom ka di amanipod na mild stroke. Kat sa anak apulos arimrimwar dito'y paraangan ti balay. Pues, ita, rumwar kan, sir. Agpag nakalaang mat dita park. Anya? Sapay plano kumanayunan ti sweldom. Ngam kastoy ti ipaaramid mo kanyak. Nagbabawi akon. Makarik-recover kan, sir. Panawan kanton, kat umakarak iti sabali a pasyente. Saan ka amadanakan? Tawan ton kontrabida iti biyag mo. Ne, ading. Ay. Si kamat ti aglut-luto. Kunak no ni Pitch. Imawag kanyak idi kalman manong. Saan ka no asumrad? Ama ano makalawas ka no. Natay ngamin ni nanang na. Anya? Apay adi na imbaga kanyak. Nabayag ka no gaya man na da cancer ni nanang na. Tsak amo dayta. Kasano ko mga rod nga agopen kan ka kat nakasupsuplado ka mat. Suplado kaya. Saan mat? Suplado ka mo ta talaga. Ayon gayam, mapanak tumakilas night, manong. Sumurutak. Ha? Sumurot ka? Kabala akong timag na. Urawan walker ko. Makita nga rod. Kinapod nun. Mabalin ko ti agsubliti trabaho. Ay, nasayaat nga rod no kasta manong. Ayon gayam, isagsaganak da ito kanam kas insuro kanyak ni Peach. Kanas kan atumaram dagiti agas mo. Kan ag-exercise ka kano, kunana. Anda kayo matgayam. Siya kumalaang to umay makilas night. Nagpilit mat ni manong asumurot. Condolences, Peach. Nasaya at man ta nakaumay ka, sir. Denver latan. At to'y titulong ko. Oo. Dakkel unay day ti agatad. Kat, thank you. Anyangay. Mayatan ti pannagnam? Juan, gapo da ita ititulong mo kanyak. Iswasak ti rumbang nagyaman kan ka, Peach. Pare, nakita mo ti panang welcome mi kan ka dito'y office. Nagadutin sa gana dagiti office miss ta babae a balloon with matching cake. Wen nga rod pare, iso nga inspirado ak nagsubli ti trabaho. Tamok ana sasayat kayo nga office mates ko. Kita am di office mo. Adutin nakabitin a welcome para kan ka. Iso a welcome back, pare. Thank you pare. Hello, ading ko. Kumusta manong? Nakasubli ka ni ti trabaho? Wen ading. Ada meeting mi diti opisina kita manong. Apa ngay mawag ka? Amom ka din sa dino ti pagtrabahuan ita ni Peach. Jack mo. Ngam ada kanyak ti cellphone number na. No kayat mo, isend ko kan ka. Ay, sige man natin ko. Adda ngamin ibagakken ko ana.
At dagayam lagi ti daddo maagamit ko anabatik dito balay mo, sir. Imbag ta inawagan nak. Taalaag matkan lagi ti daddo mapay agamit ko. Agsarita ta kumapay. Mapantay jay parangan. Andayin sagana kapag sangwantay jay. Ha? Anya day ta? Oh my God. Oh. Kas panagyaman ko ken ka. Anya day to eh? Dinner date? Pasensya ka na. No saan unay ang napintas ti pan nakaisimpatisabong kan kandila. Mabalin ka din agtugawtan. Okay. Oo, sige. Wan kayam. Kaya't ko apormal ayam amok ti bagi. Siyak ni Denver. Siyak mat ni Petra, a.k.a. Peach. May sang a caregiver. Makiamamuakan ka kas may sabaro. Ngagrayo iti balasang akaskan ka. Naistrikto ak a girlfriend. Amok. Iso tinangayatakkan ka. Nadisiplina anak gapukan ka. Nasursurok mat tinagayat gapukan ka. Bitch. Kat ita, tapormal ang nagamamutan. Damagak man kan ka. Mabalin ka di nga agaramakan ka. Sige. Di na kuman parigatan iti daytoy nga edad ko. Sungbatan na kuman adagos. Sige. Sungbatan kan. Naragsak gayam ti agayat, Mr. Lonely. Isu siguro ang nadaras ti panagimbag ko. Gapo iti ayat ang nariknak para kini Peach. Nagkasar kami nga rod, kat naragsak ti pamilya abinangon mi. Daytoy man ti kapadasak, to'y pagayam mo, Denver. Denver pagayam ko, kablaawan kayo. Uray siya kat maragsakan iti daytoy apakasaritaam kan ayat. Tay ko na nga ruden, iti kada nasipnget apasit ti biyag, ada sumangbay anasayat abanag amang tadlawag, ket dayta ti makuna nga ayat. Buano papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ni pagayam at Denver, adinan inlanad, ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket naggapo ken ni pagayam Leroy iti probinsya ti Isabela. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Idi agtawunak iti 35 nalipata kon ti mga sawa gapo taaddan edad ko. Ngemang namnama aklatta amabirukak ti ka forever ko nupay inaklon kon amalakayanak abaro. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Leroy. Dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Manong Leroy, nayo naman dito'y pang tuition ko. Kurang tuwintad ni Nanang. Ay, pangalak nga iti kwartak. Amumat, 2 taonan anang rekap ti pagtrab-trabahwak idi abar. Kurang pa iti sangaribo to'y pagbayad ko iti eskwilaan. Bayan, siya kung timapan mangibagak ni Manang. Mapanak, itamat laeng. Agbayad ako ninton bigat, Manong. Wen, katinton makasubliak at danton pagbayad mo. Manuaya ti kurang di pagtuition ni Junior. 1.5 ka no. 1.5. Sige, ada 1.5 ko ditoy. Ipabulon mo na akin kwa na. Siya kung timang bayad no adda trabaho ka. Ha, apay. Aglukatan di bar apag trab-trabaho. Barang awan pa'y matawag da kanyak. Kat kasano nga ron ang makabayad ka ngay? Bayadak to.
Umay kalaangan agluto yung ton birthday jay kaanak ka. Sino aka anak ka? Ni Joyce, jay buridak ko. Ay katuna. Umayak agluto. Taisulangan, ti pan nakabayad ko. Adun to ti umay abisita. Kabaalam ti agluto iti ado. Anya kat ni manangan na ya. Siyak tikok idi ijay bar. Ay, kunak man no waiter kalaang ijay. Siyak pa'y idi tikok. Isungam mo, ti agluto kadagiti espesyal a putahe. O sige, pan nakatangdan mo to nga rudon, dayto itad ko kan kaawan 5. Oh, 1.5 day ta. Saysayatan ti pa nag-eskwilam. Sangaribo lang ti daw dawatak, manong. Ninayon ako na tapno adalawans mo. Agyaman ak, manong Leroy. Nagsingpet ka talaga, manong ko. Ipakitam to ti test paper mo kanyak. Tadyak kayat, ti pasang awa. Wen, manong. Nangaton to ti pakitaken ka grades ko. Ay naibos di sa gana. Kurang ay, naimas ka no ti panaglutom, Leroy. Kunak tumat ngamin kan kamanang. Chef da ito'y kasarsaritam. Inton anniversary mi ka ni manong mo, si kanto manon ti agluto. Ay katuna. Ay, talaga nalaing ka nga agluto, ading ko. Ay katuna, manang. Ni, umawawag ti bus mi, manang. At dansagit ti good news Mabit lang manang. Sung bata ka. Sige. Hello, sir. Hello, Leroy. Kumusta kan? Mayat-mat, sir. Adak ita dito ni manang ko. Anda ka din trabaho, mita? Awan pa nga road, sir. Ururayak amang lukat tibar mo. Planok nga ron nga agpamanila Tay jayak nga agtrabaho. Saan ka na mapanijay? Sungay mawagag. Tay pagagkan ka amang lukat manan, tibar. Puno, sir. Mangala ko ma iti kabarbarong staff ko. Ngam sikat ikayat ko. Nakabisadong amin. Amumon ti alaramidam, uray saan ko nga ibaga. Agyamanak, sir. Umay kanto inton bigat at tagsarita ta. Uwan, sir. Umayak. Wow! Insuot mo mananday ta nakasilsilang sapatos mo, manong. Ken, ayos ta por mama. Kaslamapan kag trabaho ijay bara. Katun mat ngamin. Panak agtrabahon. Ha? Manglukat manen ti bar? Wen, inawagan nak ni sir. Manglukat kami manen. Kalpasan ti 2 tawen, nagrikap na nga po iti COVID. Wow! At damanen mang ta ti allowance kon. Agtal na ka man. Diyak pala nakarugrug iti trabaho ka. Daw-dawatan na ko. Bagay mo day ta suot mo, manong. Nagpurma ka dita. Bagay ko ka de. Makaasawa ka mat siguron, manong. Lakaya kon. Awanan ti mangayat kanyak. Imposible nga awan. Iti dayta kinatarakim. Maragsakan akmanen na makakita kan ka dito'y bar, Leroy. Uray siyak, sir. Maragsakan ak ngagsubli. Kita, impapintor ko da ito'y uneg. Tapno kas labaro. Kan ninayunak pa'y dagiti lamisaan. Huwag nga road, sir. Madlaw ko kat limawa. Anya ti kayat mga duty. Mabalinak mat ti graveyard shift, sir. Ano da ita ti kayat mo? Sikat ti matungpal. Thank you, sir, Tainalanak manen. Siyempre, kasapulak tinagagat akaskan ka, Leroy. Adamot ng trabaho. Kasanon nga di anniversary mi ni manong mo. Ket ag-anniversary kayo lata Awan ti agluto. Amo mo ta si kalaang tinamnama nga agluto, Leroy. Mabalin mat nga agpakadak ka ni sir. Ay sigurado ka Adun dagiti na imbitara ka bisita. Saan ang mabalin ang maipospone ti anniversary mi? Saan na maipostpone, manang? Siguradwak day tagan ka. Mangnamnama aken ka, Leroy. Rabina, mapan kag trabaho, manong? Wen, night shift ak ita. Isumat gaman nakasukat ka. Ket, naka-review kan. Nalpasan Maturog kan. Saan ka na makichat-chat pay? Dakas ka diti makichat iti balasang, manong? Siyak tupay.
Awan pa asawa na. Si kantulakit din ti maki-girlfriend. Diyak ti maitulad kan kaalakay abaro, manong. Nagkunakan ka alakayak abaro. Kat, lakay kamatan abaro. Manutitawan mon. 35 mon. Makabiro kak tulat ta. Ay na, kung naklakit din no saan may bus dagiti customer tayo, sir. Huwag nga rod. Makaina na tayo umatin. Hagtugaw ka pa itay pa nga man nga agserve ka. Nagadu a customer tin servam. Kwan man, at tugawak man pa'y. Huwag gayam. Asino dahil nakatugaw ijaigit? Ay, customer tayo day ta, sir. Nabartak. Anya? Adda ka di kadwa na? Awan nga rod, sir. May sana ngayon may ditoy. Nag-order iti arap. Ita, nabartakan. Ay, nakadumugan ijay lamisaan. Kat mang rikap tayon. Inka kasarita na asa. Well, inak kasarita. Sikapay lang timakam mo dito'y counter. One, sir. Ma'am, agriin ka kuman. Mangrikap kami ngaminan. Sika lang tinabati a customer mi. Mangrikap kayon? Nagsapamatan. Ang order ako mapaiti arak. Kaya ko pa iti uminom. Pasensyahan, ma'am. Ngam talaga amang rikap kami. At parbangon ngaminan. Gastati. Napartagak matan. Kasano akam makapag-drive. Awan ka diti kadwa, ma'am. Awan. May sa may. Nakaparking di kotse di taruan. Ato'y titulbak. Kasano nga tanda ito mabitlaan, ma'am. Awagak ti busmi. Turo ko man pa ibasi. Nabarda ka talaga. Hello, sir. Ada ka di problema di bar? Adang amin babae a customer ditoy, sir. Nabarbartag. Kat saan na akabalan ti agawid. Adalugan na. Ngam, amangan no adadagas ang mapasamakan kwa na no agawid nga agmaymaysa. Amom ti ag-drive, saan ka di? Wan, sir. Itulod mon. Damagam no sa dino ti address na ta itulod mon. At napay mat siguro pagluga na ma-jeep nga agsupli. Wan, sir. Sige, sir. Bye. Ato iti kompleto nga address na, sir. Dito iti pangitulodam kan kwa na. Asindig matlagayam dito iti balayda. Mitch ka no tinagan na. Mitch? Imbagana kan ka. Wan, sir. Itay dinamag ko ti address na. Sige. Itulod ko pa'y laeng. Sikan ti agbantay ditoy. Katapama na makasubli mangrikap tayon. Wan, sir. Nagsingpat ka matan. Anang itulod kanya? Naibagam ka din tinagan mo kanya, ha? Siyak ni Leroy, ma'am. Leroy. Siyak mat ni Mitch. Apay nga agin inom kang agmaymaysa, ma'am. Kaya't mo amamuan? Sanan, may stress ka lang. Saan arumbay, amapan ka agin inom ngagmaymaysa ka. Delikado palakan ka. Sino nga ruti ayabag, ha? Jay asawa ngawan serpina? Babairo? No kasta, agbarbartag ka. Gapulaan kanila kayo mo. Tiyawan, bain. Nagadug kayam ababae na. Agsangit ka magtayan, ma'am. Atoy, panyaw ka. Amom, imbati na kanyang dagiti talungan nakmit. Tiyawan ng bain na babaero.
Ma'am, dandanitan makasangpat iji balayo. Sika, baro ka kadipay, ha? Ah, Nagnervyos kan samatan. Iti saladsad ko kan ka? Ha? Leroy? Manong Leroy, agreeing ka. Ada bisitam. asino. Ni Manang, kaya't nakakanwa ka sa Rita. Sige, ibaga, tumaya kon. Agap apura, sumrek ka nun iti trabaho na. Leroy, Ah, di magasak laeng. Urayon nak ni Manong mo ijinugan. O anya ngay, intun umay asaba dun di anniversary mi ka ni Manong mo. ayaw na niya. Namnamaan da ka nga umay agluto. Wan, agpakada ka ni boss. Umay ka nga umay Hindi, kaririing kung samat. Ay, wala. Night shift ak namin ita. Kasta aya. Sige, ituloy mo nga rodon ti maturog. Tamapanak matan. Nasaya ta si Mangpot kan sir. Adagur uray kan ka. Asino day tangagur uray kanya ka. Malagi mo ka din ni Mitch. Mitch. Diyan ngay babae nga intulod mo iti balayda. Wan. Apay, adda ditoy. Nabartag ka di manan? Saan man? Ada ijayo. Itay nakapay nga urayan. Napintas gayang no saan anabartag. Madlaw anabak ng ababae. Ala, tainak ka sa Rita. Hi, siyak ni Mitch. Siyakmat ni Leroy. No, malagip nakpay. Apay kid din saan ka amalagip. Sika tinangisalakan kanya. Saan kamot ngayon salakan? Panunotam lang nga no nadisgrasya ak iti day ti arabi O di awanak kumaitan. Kasano nagiti anak ko? Ayunan niya. Anam, pasensya ka na. Naka-duty kita. Ano kayat mo? Umatindar ka iti wedding anniversary na manang ko intun Sabado. O sige. Sa dino day ta. Iba kam ta umayag. Leroy, asino di babae akadwa nga aglutluto iti kusina? Italaan ang makitak day jaya. Ni Mitch day jay, gayam ko. Nalaing kadimat nga agluto. Nagtrabaho gayam, ka-chef iti kadakalan na restaurant iti Manila idi. Aya. Napintas. Gayam mo kadilaan nga talaga? Wen, gayam ko. Mga no isik-sikretom lang kada kami, Leroy. Anyo kumati sekreto ka. A girlfriend mo gaya man day ta babae. Naragsakak itangal daw. Amom no apay. Tapay. Kabaag lakpay mat gayam ti agluto. Kunak no nalipata kon ti agluto. Si Mardang ka na nagtrabaho, idi nakiasawa ka. One. Gaputa nagbalinak a full-time housewife. Ngam kabayatan gayam anilakay ko kat agtrabaho para kada kami. Naduma-duma mat gayam dagiti babae na. Day tati Jack to pulos aramiden, no siyak ti mga asawa. Agbalinak to anasingpat, kan loyal nga asawa. Awan ka di pa'y asawam? Baro akpay. No kasta. Single ka pa'y aging gaita. Narigat namin ti agbirok iti babae, nga ayatan iti apanawan. Katsyak, di na kadi kaya, Leroy. Kunak no ang awlaeng ni Mitch Dayjay, Mr. Lonely. Panagkunak at ison tinangarem kanya. Ket natiliw na, to'y naatap a puso. Dinak sinardengan, agingga adinak na pagwen. Nagkasar kami, tasaan damit gama nagkasar, iti sigod, akadenden nana. Daytoy man ti kapadasak, to'y pagayam mo, Leroy. Agyaman ak pagayam Leroy, iti daytoy apakasaritaam. Adu at talaga dagiti saan tayo anam naman na pasamak iti biyag tayo. Ket sapay la ko ma, tasalwadan nyo ti relasyon nyo, tapno mas tumibkarpay. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ng impatulod, ni Pagayam Leroy, iti probinsya ti Isabela. Tampok dito'y drama tayo,
Dear Mr. Lonely. Inyornos kinin surat para iti radyo ni Elena Nudo. Kaniti mat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket naggapo. Ken ipagayam Noel iti probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Awagan nak itinagan a Noel. Sigud a barumbado ak dito'y lugar mi. Ket siyak ti problema dagiti kakabsat ken naganak ko. Idi natay ni tatang ko. Idjayak ang nagbalbaliw, ket napanunot ko ti sumrek iti trabaho. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Noel. Dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Sige, anak ko, mangan kaamangan. Ado ti imbatik asidaem. Talaga mabisinak nanang. Agasam, sana kapulos ang nagmerienda, manipo di jay trabaho. Ay, kaasimot to'y anak ko. Nanang, yalanak man iti danom. Ay, uwan anak, mabiit laang. Diyan na lamisa. Ay, mapanak pa yung arod gumatang iti ice ije kantina, ah. Makauray ka kadi anak ko. Sige, ingkan, makain inumak. May ispalanak dito, basol mo. Ay, kat inayadam mo't ngamin ti agisubo, ah. Kas ka lang amin maibibusan. Kukwam amin day taimbatik asidaan. No ngayon may mga ni Manong Nestor. Amumatan, may samot day jay arawat. Ala, kayong gumatang iti ayos nanang. Tani, makain inumak iti nalamiis. Ay, uwan, mapanakon anak ko. Ay na. Nabsuga ka. Jak samot tan makatakdar iti busog ko, nanang. Ay, kasta agbusog ka. Ako namot asaan kayo unay ang makapangpangan iji pagtrabahuam. Ay, saan nga rod, nanang? Kaya't da, trabaho kami at trabaho. Rabi lang ti panagina nami. Ay, unay yan. Kasi kamot anak ko. Amangan mo't no agsakit kan. Saan? Apay ay madanagan ka. Mga sawa ako, iso nga gagagitak, nanang. Ha? Mga sawa kan? Asino ay ti asawaam? San Noel! Woo! Ha? Daka! Sino day jay, nanang? Ay, ni kasinsin mo a Gerald. Idi pa'y kalman ang nagsubli-subli dito yung balay. Woo! Tulungam ka no ang makastruk iti trabaho. Kastaya. Insan! Adak ditoy! Umunag ka! Kumusta ka nga, Insan? Kagap-gapok iti trabaho, kinsan. Lagin inanaak. Ay, imbagkan ka, Insan, at dan trabaho. Ay, isarap nakman mat. Kayat mo? Aduti ka sa pulan da trabahador jay. Construction worker, driver, office worker. Anya ti kayat mo? Jay, kumakaslakan ka. Driver ti dump truck. Kabaalam. Wan! Kabalak mat yung construction. Ito nagsubliak. Sumurot ka. Tiam-am mo kay jay busmi. Ang yaman nak, Insan. Uy, agtugaw ka man. Apay nakatakder ka. Agawid ako na. Ada pa ibagak. Anya day ta. Agtugaw ka. Insan, tulungan ka makastrak iti trabaho. Ngam tulungan nakmat kay ni Divina, ah. Ni Divina? Crush mo? Kat no batch ko. Iso nga rod at tulungan nak. Inlabak kan kwa na. Kanayon nga iso ti mapampanunot ko. Day talaga ayam. Anya nga iti kayat mga ibagakan kwa na no makita. Di bagam alab na lab ko. Kat nakasaganak amang ikalay sa kankwana. Anya pay? Awanan, day tapay laan. Sige. Tailakad ka kwa na, Insan. Nanang, kumusta ni Noel? Saan ka din nga gininom? Saan mo tan? Idinagawid dito yung balay. May salaan nga aldaw, nagsublimanan. Saan pa yan nga agsigsigarilyo? Nasaya tano kasta. Nagbalbali wandya adem. Katno intugot na pa iniinsan nyo a Gerald ta isarrak na kano iti trabaho. Kasta
Agtrabaho. Tapno maksayan dagiti istambay, asakit iti ulo, dito'y barangay tayo. Anya nga iti ko nandibuskan ka. Ay na, naawatak, insan. Katagyaman ka, ha? Kita man, adan trabahom. Insan. Papanan ta? Inta ginuma. Painuman ka man, kas panagyaman ko ka. Ay, di ako nagininom. Sa anak batan nga sigarilyo. Di ka man. Kaano pa nagbalbaliw ka? Nabayagan manipod na tayo di tatang. Kan gapukin ni Divina. Isungay lakad na ko. Wen, kunakmutan ka. No gawid tamapan ko ala ang dagiti gamit ko. Ibagakan ko na dagiti kayat mo nga ibagakan ko na. Alamat ti cellphone number na. Tawagak. No problem, insan. Oh, insan. Anyay. Rumyantan ti agtrabaho itangal daw. Agure ka, insan. At dalaang damagakan ka. Anya day ta? Naibagamot lang kay ni Divina. Tiriknakan ko na. Ayun gaya man niya. Ay. Oh. Di mo naibaga? Ay, siyempre. Naibagakan ko na, dagiti imbailin mo nga ibagak. Kat, anya kay ti ko na. Imisam mat. Imisam lang? Awan ti imbaga na? Panunutan na pa ka no? Kat, ti cellphone number na nga Ayun. Jack matin na ala. Ay, nalipatak. Intun sumarunong agawid alak to. Sige sana. Basta tinapatag. Naibagam dagiti kahit kung nga ibagakan ko na. Wen, insan. Naibagak amin. Masaya at mat, tanagawid ka, Noel. Una, tamailiw ka no ni nanang kanyak. Ingkan gumatang iti arak taginum ta. Sana ko nga gininom, manong. Ije kantina da Divina ti paggatangam. Adan kantina da? Wen, isu ti aglaklak ko. Wala manong. Mapanak gumatang. Nene, jay gatang mo ngay nalipatam. Ay wala niya. Excited kami na makakita kini Divina, manong. Divina? Ay! Makapakigtot ka mo't, Noel. Gumatang ka di? Uwan, Divina. Gumatang man iti arak. Arak? Inuman ni manong ko. Saan ako nga gininom? Nagbalbaliw ako. Kapukan ka. Anya ti kunam? Ay, awan. Di ka man. Ada lang ako nga imbagam. Kunak, I love you. Oh, apay nagdumog ka. Mabainak namin kan ka. Apay nga italaang anay ibagam kanyak dayta, Noel. Mabainak namin idi. Kitaan nak, Noel. Saan ati lakit kitaan? Divina. Adan boyfriend ko. Sorry. Ha? Ano kasta? Naladaw akon? Idi pa ilang agayatakan ka, Divina. Jak namin amo, no kasano ti agaram. Kaayan-ayat ko ni Gerald. Ha? Ni Gerald? Jay kasinsin ko? When? Kanayon nga umay dito'y balay, tapno arman na. Aniya? Kagurgurak day jay Gerald, manong! Mapatay ko day jay, ure kasinsin ko! Ay, sumardang ka man. Anya ka di day tangay bagbagam. Inagaw na di Divina kanyak. Inagaw na. Kat tidamag dito'y lugar tayo, kat agayan ayat daan. Nasakit tinakam ka! Nay, Puston, di kagwala. Kita man, nagdaran ta imam. Ay awanan ni Noel. Pimanawan dito'y lugar tayo. Gapo iti sakit tinakam na ka ni Gerald. Isuti ko na kan kwa na, nanang. Isuti umadayo, tapno makaliklik iti gulo. Panunutan nyo laangan, no aglaban da ka ni Gerald. Pagrugyan day ta iti gulo. Oh. Ay, pampanunutat laang. No umadayo ni Noel. Kabaulan na nga ti agbyag nga isiso. Mapan ija Isabela. Iti ayan ti may sa akabagyan tayo. Sapay, agkasarkan umot gaya mo da Gerald kan Divina.
Adda masaktan ah. Ang bayan yung nga umadayo. Tapno mailiw-liwag na, ti sakit tinakam na. Nabanugak nga nagtrabaho, bakit? Awan man laka di ti makanan ay saganam. Si kanti agluto no mabisin ka. Unay mo't tanti pa ng tratong kanyak, Jenny. Kung namot lang asino kamot ngamin nga gibabaon. Saan ka nga ibabaon? Di nak ibabaon. Tampasit lang ti mayaw awat mo asweldom. Kasano abasit ako nam? Kat mapapaadal tamot ti duwa nga anak ta. Makontento ka iti kasta? Yururnungak pa nga minti pa nagbakasyon tayo asa nga pamilya iti La Union. Jakat ti mapan ijay. Nabayagan na jak nakit-kita dagiti kakabagyak ijay. Kayat ko ang makita ni nanang ko. Awan bibiyang ko. Mapan ka no kayat mo. Hello, Manong. Hello, Noel. Ipadpadamag ni Nanang, no kaano kayo kanong agbakasyon. May iliw ni Nanang kan ka. Kan kayat na am-am mo, jay misis mo. Kan kayat na makita, dagiti apo ko na. Sige, Manong. Bayan nyo. Agbakasyon kami to asa nga pamilya. Saan kamot ngaminin na nagaw-awid, manipod pimanaw ka dito lugar tayo. Ado nga min teraramidak dito, Manong. Saan mi pa yan nadamag? Anang asawa kagaya man? Saan kami ang nagkasar kini Jenny? Di namot kaya't nagkasar kami. Adan duang anak mi, Manong. Ahon gayam, kumusta ni Divina? Hun gayam. Day tapay ti may sa arason, mapay ngay mawagak. Tapay. Manun alawas ang nakakonfine ni di hospital ni Gerald. Kanser sa kanot ti sakit na. Anya? Iswano ang dapay sakit tinakamukan kwa na. Pangasim, pakawana mo. Manong. Diyak kayatan! Nauma ako ni ti kastoy abiyag! Ay, nauma ako na talaga! Ne, ano ti mapaspasamakan ka, Jenny? Agkaiwaramot dagiti gamit. Nauma akon kan ka! Kunam idi nga ipay mo kanyak tinanam ay abiyag. Ngam aging gayta, manun atawan tinapalabas. Awan pa'y nam ay anarik iti danam. Di ka di makontento. Dandanin ag graduar dagiti anak ta. Pumanaw akon! Ha? Panawan na kami? Kastalaan kalakanakan ka ti amin? Diyak kaya't ti bumakatakastoy. Makamo kayo iti biyagyo! Jenny! Nanang! Apay aya, madama ak nga agwalwales. Imawag ni Noel kanyak. Ha, ay kumusta nga jay Adem? Agawid kanon dito eh. Agawidan? Wen, kat dito kanon nga agyan. Ay na, ay maragsakan ak iti daitanak ko. Padaanak ti sa sangpot na. Kaano kano aya? Kwa. Nanang, nasaysayat lang no awaga ka. Mabit lang Ay sige anak ko. Aday ta. Hello, Manong. Noel, kasarita na ka ni Nanang. Hello, Noel, anak ko. Kaano ka ngay nga agawid? Ay, unak no saan pa'y ngayong baga ni Manong kan ka. Ta-surprisahan ka ko, Mananang. Ay, kat naamwak mo tan, anak ko. Agawid ak dita. Tabang asawa ak dita. Anya, mga asawa ka dito. Asino nga iti asawaam? Ni Divina. Ha? Balon ni Divina. Ngam, isupay lagayam ti kayat mo aging gaita. Divina, pasensya ka Kaduak ni nanang ko nga umay mangpasyarkan ka. Ay, si Kagayam ti asawaan to'y paboritok nga anak ko, Divina. Wen, Nana. Kasanungay anak kinawatan kayo adwa. Burbur tsa kanyak dayta
Nakitak man ni Facebook. Ket nagchat kami. Idi dinamag ko no mabalin kami nga agasawa. Nagwan matadagos. Ha? Inistoryan mo't amin. Ket pudno mat. Ay, kasanungay dagiti anak mo, Divina. Maawat na kadimat laang ni Noel, kaspas at ti pamilyayo. Awan problema, nana. Manakaawat dagiti anak ko. Kaya't da ni Noel nga agbalin nga amada. Oh, nangag mo nanang. Ay, dito'y mutlagayam ti pakaikamangam anak ko. Adamot ang trabaho dagiti anak ko nanang. Baka umay dalat tagpasar dito, no kayat da. Nagsubliak dito'y lugar mi, nga ayan ti pudno nga ay ayatek, Mr. Lonely. Dayta ti pakasaritaak, to'y pagayam mo, Noel. Noel pagayam ko, napintas apakapidutan iti adal dayto'y pakasaritaam ken ayat. Tasikan tinangliklik iti gulo, amabalin a mapasamak. Sika tinagsakripisyo nga imadayo. Ngem iti kamaudyanan na, sikamot lang tinagbaligi, tanatagikwam ti babae apudno nga ay ayatem. Kaya't dayawan kamat iti panagbalin mo anasayat nga ama kadag iti anak yo, iti immo na anakadennam. Tanakalpas da iti panagadal da. Ala, ituloy mo ti agaramid iti nasayaan. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Noel, iti probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanday toy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay, naimbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga oras yo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket naggapo. Iti pagayam ang nagpailinga di tinaga na Jonalyn. Adinan inlanad ti address na kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Sapay kumat, tada ito'y apakasarita ket agserbi nga adal. Kadag iti babalasang asaan da nga ammo ti agtrabaho iti uneg ti balay. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Jonalyn. Dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Ante, ni nga Jonalyn, umay ko kumadagasan tagidan kami na mapanag-eskwela. Ay sos, anyat orasan ay abalasang ko. Alas 7 na, ante. Ay, saan sapay abimangaw na? Ay, mabit laang tayo nakitaan ijisilid na. Ay, Jonalyn! Nakaturog ka pa'y laang. Umay nakadagdagasan ni Ane, agayim mo. Anya ti orasan aya? Ay, kat alas 7 na, anak ko. Ha? Aldaw mat gaya man. Ay, di ka pa'y nakadigos. Isakduan da kun iti pagdigos ko, tapno sana ka maladaw, nanang. Sige, bumangon ka nga ruditan. Ibagayo ka ni Ani nga umunalaangan, tamaudi akon. Saan ka man ang asimrak iti first subject tayo? Apay aya. Naladawak nga rod anak kari. Anya aya ter aramidam iti rabi. Na mismo man ang quiz tayo. Uwan na rod. Jak samot makapasan. Anya nga min aya ti pagpuypuyatam. Ni man Willie. Agsasaro no ngamin ti text na. Ibagam ngamin kan kuana, asaan na ka nga isturbon iti rabi. Takasapulan amariin ka iti masapa. Ay, baka turturo kang pailaan. Kita, dayta ti epekto ti kurang ti turog. Sapay aginggat alas 5 ti klase tayo itangal daw. Ay, kasla kayat kunti agawid, amapan maturog. Kasangsangpet ta, nagapoy di talon. At dakan dito yung kusina, bakit? Agluto tapno dakanon tayo. Awan pa'y naluto. Kahit ni Jonalyn ngay ngagluto, anya ti aramidan na. Agin inan
Bayam, ta siya kung ti agluto. Ay, kasano makasursuro day ta anak mo? No si kaamin ti aggunay dito'y balay. Paiman ta inakbagaan. At da ka di jay salas ng agsil-cellphone. Jonalay! Sika ti mapanagluto. Tanabanog ni nanang mo ang naggapoy jay talon. Anya mo tan, isulaong ay atin nabanog. Kano agsil-cellphone ka lang dita. Agres-research siya nga rod. Aya, Bayan nyo ani nanang ti agluto. Tadyak mat lang ammo ti agluto. Jonalay, uray ka di dito'y sango ti panganan kat itog-togot mo pa ila dahil ta cellphone mo. Saan ka na makapangan ka po iti dahil ta cellphone? Bayam ka dilaeng. Mun nga rod, ni tatang, tila madmadlaw na. Di mo ko na nga research kalata uray dito'y panganan. Anya kalakit din ay alakay. Bayam ka dilaeng. Diyak kayatin ti mangan. Na, Day, apay ngay. Kasano? Puro mo't natang day ta si daan. Makauma. Awan pa'y karni. Dita kayo. na. Kita man day ta anak mo. Pimanawag. Nagpili iti makan. Puro natengmet nga mintilinuto. Tawan mo't tinagatang ko a karne. Ay bakit Surwam day ta anak mo nga agtrabaho dito'y balay. Di nan sapay amo ti agluto iti napoy. Ante, nagadumot nun day talablabaan nyo. Ay, uwan nga rod balasang ko. Uniform samot ni Jonalyn dagita daduma. Ay, bado na nga rod dagito'y lablabaak, balasang ko. Apay nga minada kayo pa'y laang ti aglaba, kat Sabado ita. Awan mo't klase na, di iso kuman ti paglabaan nyo. Ay, di nabot balabaan analay. Iso asyak laangan Umayak man mo't aglaba dito'y grepo, ante. Day, adubot dagiti lalabaam. Labak pa'y nga ti badbado da tatang kananang ko. Kasi damot, no isuda pa'y laang ti aglaba. Anyang itar aramido ni Jonalyn di tabalayo, ante. Ay kunak nga agdalos, nakawarwara di balay. Ani! Aglaba ka? Wan, sika, sa dino ti papanam? Inak aglod. Awagak ni Willie. Nanang, ikandak man iti paglod ko. Na, awan kwartak ditoy. Inka mga iji pitakak, iji bulsa ti duster kaw. Inak mangalay ti kwarta. Sige. Na, nagswerte ni Jonalyn, ante. Paawag-awag laangan iti boyfriend na. Kalpasan na. Anya tinapasamak. Katawa ka mo katawa iti is istorya Kat makapakatawa ka mat ngamin nga gis istorya. Babe, manun nga oras na agsasarita iti cellphone? Nasurukan amaysa. Babe, putdan tapay lang tayo nagtulungan ni tatang ko. Si Kamat. Apay, awan ka di aramida? Anya ko mga iti aramidak diti balay. Agtugtugawak laang mat. Apay, di mo ka ditulungan dagiti naganak mo. Isuda ti makaamong agtrabaho. Saan siya? Sige babe. Bye. Kung tanak ni tatang ko, nudyak mapantulungan. Madamdamamanan ha. Umawag kan tumanin kanya. Jonalyn, ayan mo. Apay ayan, nanang. Ay, nagsakit ti sikat ko ang naglaba iti nagadaw. Ay, agida ako Iso asikaman pa'y lati mapanagluto anak ko. Amo kaya ti agluto? Masapol, amasurom ti agluto. Kasanun ngay, no makiasawa ka. Anya ti lutwag? Ado iti kusina. Magkita ka, no anya ti luto. Anya mo dun. Siyak pa'y laang matipaglutuan nyo. Ni ading mo Jonalyn tinaglutaw, tanasakit ti sikat di nanang mo. Anya? Ni Jonalyn? Napagluto yo, tatang? Milagro Kunak nga raw danas ka na sursuruan na ti aglutaw. Tapno makasursuro iti trabaho iti balay. Katuan mat, pudno day ta. Ramanan taman ti linuto niya ading mo. Apay ngay tatang? Naksat mat dito inapoy.
Ay, huwag ngagpaisaw. Ngimisit matiin na pa, oy. Ay. Nabaybayan na siguro. Di man lang nagsilsilpon, tinararamid nan Kanday to'y sidain, kita ama, Anya day oy. Nagadot titiguna. Nga mawan pa'y ramraman na. Ay, italaang nga umay makipangan da tao dito'y balayo. Kastoy pa'y timakan. Aguray ka man tayabak. Mayabam ay aday jay, kat aday jay sirok ti kayo. Agsilsilpon ijay anakaindayon. Kita nyo nakadepol man ti silpon iti lapayag na. Junalain! Umay ka man dito! Junalain! Apay, tatang! Basta umay ka dito! Daytan tatang. Kunak matadyak kaya timangan. Kasano akayat mo timangan kat naksat mat tilinutom nga inapaw. Kanjay mo't sidaan na puno iti sabaw nga mawam ramraman na. Kunakmat ngamin asaan dak apaglutlutuan. Tadyak ammo ti agluto. Kasano ka nga makasursuro no kasta ti sungbat mo ading ko? Ha? Saan dak to na paglutlutuan? Kitaak man day ta grades mo, Jonalyn. Saan? Kababain, kumpara ka dagiti grades mo. Taapay. Nagadutin complete a grades ko. Kung adamay sa subject ko, asana ka nakapasa. Kasano? Saan ka mo't ngamin nga gisubmit iti requirements? Kanjay pangbigat a subject tayo. No saan ka nala daw, absent ka. Diyak sa nag-eskwela? Anya, ay sayang mo't anog sardan ka. Di mo la pampanunutan mo ti ado arigat kan kadagiti naganak mo. Kaasi da maininitan iti taltalon. Diyak may ulo ti agadal. Katanya nga ti aramidam no saan ka nga agadal? Di, makiasawa aklangan. Ha? Agangangaw kan samot. Tuladam, dagiti daduma akalugaran tayo, anak ki asawa, uray no saan da pa'y analpas, iti panagadal da? Ibagbaga ngamin ni Willie nga agasawa kami. Kabailan nan, ti agpamilya? Wan siguro kabailan nan. Tatang, nanang. Apay, Junalain. Anday baga kada kayo. Anya da ita, agbayad ka man iti tuition mo. Ay suslakay, pangalaan tangay iti kwarta ita. Yagila ko tam kadagiti naapit ta apagay. Makiasawa akon. Anya ti kunam? Ti kunak, makiasawa akon. Ha? Makiasawa kan? Amom ka din no kasano ti kinarigat ti makiasawa. No muna tadi ka pa'y nakalpas iti panagadal mo. Ti damagam, no asino ti pakiasawaan na. Aguray ka bakay? Ti palpalawag ko kenkwana. No kasano karigat ti agpamilya nga awan adal na. Kat no iso ti kayat na, di kabayan. Ha? Ay, Jonalyn anak, asino nga iti mga sawa ken ka? Tasla saan nyo mo't nga am mo di boyfriend ko? Ni Willie ngay. Amom dayjay bakay? Nakita ko na ya. Saan pa nga imay? Ngam kanayon kami nga agsarita iti cellphone. Umay to kano dagiti naganak na amakisarita kada kayo. Ay, nagbiitan. Pinanunot mo ko maanalaing dayta nga aramidem. Ay, agtal na ka madita. Agkasardan, da iso ti kayat da. Apay, makiasawa ka kanon? Wan manong. Iso nga ro dagito yung napan mi binulod ka ni Willie ang nagado at tugtugaw. Binagaanak ni tatang. Tumulong ka no amang yarami diti damara dito'y sangwanan ti balay. Tulungan da kami matin manong. Tapno malpasan ti kasarmi kan ni Willie. Sapay ko mga rod. Tasaan kayong itong agrigat? Ading ko. Numuna tasadot ka mahit. Anyamot ni manongan. Awan pa mo matrabaho iti balay. Kasano nga agbalin ka amisis no kasta? Kumusta ka ngay anak ko? Mayat ka di matlaang ti kasasaan mo ditoy.
Kanayon nak nga apaon ni Willie. Taapay. Diyak ka na amo ti agluto. Diyak amo ti aglaba. Kandiyak amo nga ornosan ti balay ni. Nay, kasano adi mo amo? Kat insuro ka mo ti idi saan aya? Nalipatak nanang. Ay, kasta nga minti agbalin a misis, anak ko. Asikasuam di asawam. Ilutuam iti kanan na no mapanagtrabaho. Imbagkit di atawan pa'y anak yo. Kasano kay no aganak kan? Huwag nga rod nanang. Sursuruam dagita at trabaho. Simple laang aba nagdagita. Nayen, nagsakit ti ulo ka gawid dito'y balay. Taapay manan. Nakaluto akmatan. Anya pa'y lati kayat mo. Nagwara dito'y balay. Nakataptapok, kan nagrugit. Sa anak ang naruwam iti kasto'y apagtangan. Taninanang ko, kan dagiti kakabsat ko a babae. Nalaing dangag trabaho iti unag ti balay. Reklamo ka la, reklamo! Apay ngamin adi mo amo nga ramidin dagiti simple abanag dito'y balay. Aglinis, aglaba, kan agluto. Ay, diyak na irwam iti kakasta at trabaho. Tay di balasa nga, sana ka agtrab-trabaho iti kakasta. Ti kunam kit di, sadot ka. No apay asikapay lang tinaasawak. Agbabawi kan sa asyak tinaasawam. Nagbabawi kan, di isublin akon kadag itinaganak ko. Kumusta ka, Jonalyn? Ani, si kakadiday ta. Wen, siyak daytoy. Ay na, nakapinpintas ka. Bagay mo day tayo uniform mo. Di nakadipastrakan. Ay, umunag ka pasensya kan tanakawarwara day ti balay ni. Agtugaw ka. Dinamag ko kaninanang mo day ti address yo. Taapay. Imbag man tay may nakbinisita. May saak ngamin itan a social worker. Nakalpas ka graya may di ba nagadal mo? Wan inananusak. Kat nakastragak iti trabaho di ta regional office. Nakafildak ita. Iso abinirok ka. Imbag man ta dinak nalipatan, ani? O syempre mo't kwa. Ada ngamin tulong nga ipapaay mi kadag iti marigrigat a pamilya. Iso ano panunot ka? Damagak mo. Kayat mo nga iraman ka kadag iti maikan iti tulong. Wan kayat ko kita mo da ti balay mi Marmar ba? Kan kita mo tilangak. Saanan akas idi ti pamagi? Sige. Aguray ka nga rod Talak dagiti impormasyon mo. Interviewan ka biit. Ani. Apay nga agsangit ka mo dun. Nagrigat gayam ti saan nakasagana nga agpamilya. Namuna tayo di balasa nga. Nusuruan, kan bagbagaan dagiti naganak ko. Diyak idadangdanggan. Ay, nagrigat na talaga. Na may sublik la kumati panawan. Rumbanggayam nga iti panagasawa, ket maisaganaan iti husto. Diyak ammo, noan niya ti mapasamak iti pamilyami kini Willie, Mr. Lonely. Tuy pagayam mo, Jonalyn. Jonalyn pagayam ko kan kadagiti matan papagayam ngagdengdengeg, ti panagasawa. Ket saan abareng-bareng. Nasken ang nakasagana ka kadagiti karit asangwen, iti biyag tinaasawaan. Ken nasken asurwam dagiti banag, anasken a masursurom, tapno maliklikan ti kanayon nyo a panagapa iti asawam. Agbabawi ka man, ngam naladawan ti amin. Ket ti aramidem, sangwam ti agdama. Ket agbalin kan a responsable nga ina, ken asawa. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Jonalyn. Adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kaninsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kinitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.